салому алайкум дӯстону бардорон, ҳамаи шуморо ба канали Авто ТВ хуш омадед мегӯям шароинар. Ҳамчунин салом ва дуруди худро ба мардуми ғариб расонданӣ ҳастанд дӯстони азиз, ки моро аз ғарибӣ шитаган тамошо доранд. салом ва дуруди хидма як бор дига барои шумо мерасонем шаробачо. имрӯз навор дорем, навормон беҳад навори хуб мегзара бардоро. иншоалло ки аз ҳамин навори имрӯзаи кайгима бо шумо ки раҳматам мегем бардоро. имрӯза мошинмон қабул кайгем Mercedes Benz C-класс, яъне ки зайчик, Mazda 3 аст бардоро, Daewoo Nexia аст, ваз 2114, ваз 2115. Неокнен аз рӯи комментария ина бардоро наҳисонага инҷада Mercedes зайчикмон хеҷибекмон бардоро, хеҷибекам ҳаст, Opel Astra F ам ҳаст мақсад бардоро. хулас навор беҳад навори хуб мегзарад дӯстони азиз, тамошо кунен ва якдонаи лайки бесумам хел бизанем бардоро. Кам-кам лайкро ҳам хабар бигирем дӯстони азиз. Касе ки мақсад оҳан дора, оҳан дошта бошен бемамоният, ҳозир ҳамҷуда рақамҳоро мондагем, ҳамон дома занг бизанед. Як дона лайки бесум бардоро, подписатсияро зер мекунем иншоалло. Аз навори имрӯзаи мо бохабар мешавем дӯстон. Марҳамат, тамошо кунед. оҳан мехарем бачако, оҳан килош 2.5 то 3 сомонӣ, коробка аз 1 сум 30 дирам то 1 сум 80 дирам, коғази сафед 2.5 то 4 сум мехарем, кондисионер 300 то 600 сум мехарем, зил газ 53 то 12000 сум, камаз мошини калони майда мехарем, караоту дар тиреза мехарем, холодильник аз 200 то 700 сомонӣ, тинка 1 сум, алюминий 7 то 13 сомонӣ, мед ай 60 сум сар мешава, аккумулятор мошин мехарем мега килош 4 сомонӣ, тамоми чизи кӯҳна мехарем. Дар WhatsApp нависен салафан 3-4 сомонӣ, маълумоти пурра бо WhatsApp. бачако поделиться кунен, касоне ки оҳан дорад занг занен масъала кунен, мегира бача азиз. Инак ба эълони якуми имрӯзамон мегзарем дӯстони азиз. эълони якумон Mazda 3 нёкунен, ака мехонам хушрӯ гӯш кунен. Mazda 3 солаш 2007 бардоро дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ қарор дора, 65000 сомонӣ мега, и ҳолиам арзонае. бо муомила дор болои ҳамин бардоро, бензин плюс газай, аби мотораш даи камразход дӯстон. Коробкаш механикаи 6 скорса, ами агар 6 дамони айрои 500 мерава, мақсад мошин состоянияш созай, шиша вообще мошинча зур тупча, конкретни да состоянии худаш ҷавобгӯй, ҳолатш нормально бардоро, балонош нав, яъне ки балонои пеш 80%, ақиб 95%. WhatsApp ам дора, ҳамдастӣ, ҳолати хуби техникӣ, ҳуҷҷатош то моҳи январай дӯстони азиз. краскаш бриски, яъне ки шампанского гуфтани краска дора бардоро, ходовоиш 90%. ҳамин қадар ки и акаи мо мега ки бародар мақсад мошина мефурӯшам, алиш надорада, мақсад нахта сум дар курай. ин агар бардора азиз маъқултон боша, дискои 10 шохай, хайхтон дискаи 10 шохаша дидем бардоро, мақсад чӣ хел мешавад, 10 шохаи легендарни меяку. ҳолати мошини хуб, иҷада бо мо навор шамондагем, ака шумо бо тамошо кунед ширачо. ина борон борида истода, бо барои мухлисо як видео чашм мекунем. инами клича, ина дараҳуй менем, ба чип кор менан ё. ина дарани мошин, чипа наздикиш мебинем ки гирон шава. Новостями. В общем, все ина радиош кор мена, полни ход электропакет, полни фул айбо. радио шаи да борони камтар связ чай. ина бая ҳисоб ки моторош овоз надора, 100% кор мена. инак ба эълони диимон мегзарем ширбачаҳо. мошини созай метавонед ки ҳатман аз номи канали Авто ТВ занг бизанед, иншоалло ки ба ягон суми конкрет нига мегзарад барои шумо. аз райфи имрӯзамон вообще шишагӣ бардоро, мақсад каматам хирошдагӣ дора ҳо надора не дора, пусидагӣ надора бардоро. аз райфи имрӯзамон ки 92 сола бардоро азиз, дардшаме мақсад дар раи рӯж гаштагӣ, салоншам тозак, нархша акаон мега 27500 сомонӣ, боз муомила дора, магнитофонаш ҳамаш чётка кор мекунам, мезани музикара, короче мошина ҳайкалан мегирӣ. ходовош чётка, ама тарафош 100%, бензин плюс газ, дар кузови хеҷибек, худаш хеҷибек, аби моторш 1.6, обычна, коробкаш механика аст. рақамаш охирш 12 12, шумо метавонед ки занг бизанед, ҳатман
мошин дар ҳолати хубай, нархшта мега арзанда, мақсад нарх навош созай 27500 сомони 92 сол. агар ки желаянтон бошад дӯстон азиз, метавонед ки ҳатман занг созед. инак ба эълони сеюмон мегзарем шербача. тамошо кунед. Opel Astra F ира солиш 94 май, яъне ки дар шаҳри Норак қарор дорад бардорои азиз. даронш чотка, вроде айбернам нормалняй, дискои легендарни, яъне ки айхидаш. нархш 28000 сомон мега бардоро. бензин плюс газ дар кузови седан. объем моторш 1.6 дӯстон, коробкаи механика. вроди мошини ягон модели задагӣ, пустагӣ, хурӯштагӣ, чикидагӣ мақсад надора, эҳсоси нест. рақамаш охирш 5901. метавонед ки шумо занг бизанед. 4 баллон нав дар электропакет плюс люк дора. хаймоторш 1.6, 4 форсунка, инжектор, ай учет, снимат, транзит кайгай, мақсад харидори конкретни боша мега занг бизанед. ба эълони чорумон мегзарем дӯстон азиз. эълони чорумон Daewoo Nexia ки 95 май солиш 1995 дар шаҳри Душанбе қарор дорад. бензин плюс газ дар кузови хеҷибек бардоро. нархша 16100 сум 500 мега дӯстон. объем моторш 1.5 камрасходай бародар азиз. салонша нигоҳ нормалне, вроди бад нест, ҳама ҷош чотка хуб. коробкаш механика. рақамош 55 метавонед ки занг бизанед. ҳам ватсап ҳам дастӣ. якм солона ҳуҷҷат дорад. дем мошинча герменский тоза. сеюм задагӣ пусидагӣ вообще надорад. чорум ҳамаи шток приброш хати кор мекунад. панҷм мошин на воздухай, яъне ки арзона бардоро. шашм баллонош пачка. ҳафтм газ бензин 100% кор мекунад бардоро. ина чикор кунем бо дар 16500 сомон 95 сол Daewoo Nexia. салон шабин чиқадр соза. ба эълони панҷумон мегзарем дӯстои азиз. иншоалло ки аз замин навори кардагии имрӯзаи мо шумо даволние бардор ҷоно. аз рӯи комментария мондагии мошин шуморо мақсад дар комментария бинависед кадом мошин шумода маъқулай. Mercedes Benz C-Class, яъне ки Mercedes Зайчик дар шаҳри Бухтар қарор дорад бардор азиз. солиш 1998 дар коробкаи автоматика, яъне ки коробкаш автоматика. гази бензинай бардоро. нархша камон 43000 сомонак мега, агар сум боша ҳеч нестай. объем моторш бардоро ДВД, коробкаш автоматика. рақамш охирш 3320. метавонед ки шумо занг бизанед. документ дора утилизатсия кардагӣ мошин без расходай, боз муомила дора. срочна харидори аниқ мега боша, ҳама якамонда занг бизана. ҳатман аз номи канали мо бо иншоалло ки ягон сими дига мегзара. илои намтада ҳамаи мошина 10000 да бута. муомилаи хуб, ҳама вақт хубай бардоро. диска чоршаби чихе тоза, кузовш нормалне хай. бад нест вроди мошин. ба эълони шашмон мегзарем дӯстони азиз. эълони шашм имрӯзамон Daewoo Nexia, чорни Nexia меган. дискош легендарниай, нормалне диска. дар кузови седан дӯстон. солиш 1996 дар шаҳри Душанбе гаштагӣ тозай, мақсад ягон хеле нақс надора бардоро. нархша 13500 сомонӣ, бензин плюс газ дар кузови седан, объем моторш 1.6 бародаро. коробкаш механика. рақамаш охирш 0007. шумо метавонед ки ҳам ватсап дора, ҳам дастӣ метавонед ки занг бизанед бардор. мошинча дар ҳолати хуб қарор дора бардор азиз. коробкаш, ходовойш нахели 100%, баллонош 70% бардор азиз. як нақс дора ки мақсад ҳуҷҷатш бушидагай, яъне ки ҳуҷҷат мекунӣ ҳайка мегарди бардор. ин агар маъқултон боша, Daewoo Nexia имрӯзамон мондагӣ 13500 сомонӣ шутка нест, мақсад арзонакай бо муомила дора иншоалло. занг бизанед. ба эълони ҳафтумон мегзарем шерои нар, дӯстдорони канали Авто ТВ ва касе ки нав ҳами канали мода омадагиай, ҳамон лайки бесма фаромӯш накунед бародари азиз. Daewoo Nexia ира солиш 1997 дӯстон дар шаҳри Душанбе қарор дора. нархша 13400 сомонӣ мега. бензин плюс газай дӯстон дар кузови седан, яъне объем моторш 1.6. ниё кунед даронш чиқадр тоза чотка, вроде айбернам нормалне бардорам. дар чи номерош бу
چی داره لامپشکا داره که خشب تو شویده. ابی موتورش یک شش коробкаш механика دوستان. رقمش آخرش 9518 هم واتساپ هم دستی. ماشین میگه سوزه 5 ماه دیگه حجت داره، یعنی که میتونی که 5 ماه های کنی بگردی. برادر میگه سروش سوم در کاره که من برایم فروختیسم. موتور коробка ходовойش чёткай 100% ایده برادر مقصد ماشین. این اگر معقول باشه دوستان عزیز 13400 تومان باز معامله داره. اگر معقول باشه زنگ بزنین چخ کنین. با اعلان 8 امضا نگذاریم دوستان عزیز. اعلان 8 چی باشه دوستان وازم بسیار در کامنتر بسیار خوش میکنه کامیگا بگی وازمون مقصد واز 21/14 امروزمون سالش 2004 در شهر دوشنبه نیوکینه میخوانم گوش کنه خش رو. نرخش 17000 سومانی بنزین پلوس گاز در کوسف خجی بگ. ابی موتورش یک 7 اینجکتور یک 7 коробкаш механика. رقمش آخر 6565 هم واتساپ داره هم دستی. دکومنتش بوچیدگی میگم ماشین 100% یگان مقصد درد نداره. سالونشان تازه چوتکا ایسن پشم نشون داده اینا سالن عقب 100% یگان درد نداره. سنتر زماک الکتروپاکت نمرش پدرکا میگه. اینا نمرش خیلی خیلی دسین چنده معامله داره. اگر کسی که خریداره مرحمت زنگ بزنه یا که با واتساپ نمیزنه. با اعلان این همون میگذاریم دوستان عزیز. اعلان همون واز 21/15 اوش 14 بود ایش 15 شیشگی вообще ماشین تنیروفکا کاگای واز 21/15 سالش 2004 ایرانی. این ماشین هم قرار داره در شهر دوشنبه. مراد این ماشین لگنده ای میگو 18000 تومان بنزین خالی در کوزف سیدان. ابی موتورش 1.6 دوستان коробкаш механика. رقمش آخرش 0002 هم واتساپ داره هم دستی. ماشین در حالت خوب قرار داره میگه. خریداری کنکرید میگه زنگ بزنه همین قدر که دکومنتش بوجودگی. بسیار ماشینای خوب ماشینای سستهشون نرمال نه حجتشون بود میشه. مقصد یک حجتش میکنی های کم میگردی با منزل مکان جای زیستت یا که اون مهمانی میره که جای میره نمیره. مقصد ماشین خوبه. اگر که همین ماشین موندگی ما همه شما در مخفول شده باشه برادر عزیز در همین کانال ما یک دونه لایک به اسم بزنین یگان جاتون کم نمیشه برادر. در کانال پادپیسات کنین دوستان برادران پادپیسکن محترم یک بار دیگر. اگر کدام شما خانه دارین یا کی ماشین دارین یا کی زمین برای فروشی دارین میتونین که در همین رقمای ما زنگ بزنین. انشالله اکتیوی کانال ما سازای پراسماتورشون سازای برادرمان دستگیری کرده سمورا دستگیری شما پیشروی کاری ما برادر. میتونین که در همین رقمای 970 31 37 37 هم واتساپ هم تلگرام میتونین که زنگ بزنین برادر. یک دونه لایک به اسم بزن برادر. در کانال پادپیسات و از ویدیوی هر روزه ما بخبر شد. تشکر که تو همین دم با ما برادر عزیز. منت دارم شما تا نوارهای آینده پناه شما بخدا.